kurusobanukirwa rwawe ko ndabayire n'urusozi rwa bo burebereza wito umuntu ufite miliyoni 12 ngwengire kumebu bwo mwaka burebere urusozi rwa barigenzere ku nkaranga insecurity ahabwa abantu kushanga batakine muntu muhango barkutina abaire nakora nk'umuntu wa government yahiguru konkane itotiyamba nko wahansi abe natuyamba atiyamba mu bashuma nkaba natuyamba muri bintu bingi General kwabe nashanga hagire cyashoba ahindura ba usibitu yes kintu cyo kigira kintu kuri munonga tubintu mushaba tihindurire ushuma wa bakari nitwaba maduka ibintu batahira munonga konka twamutera tukagira umugisha ngo kugira ngo itwese umuzi tuzona akazikereza yatorsa yatunwana tumutera bose yo yakora mu ishobe ningo umusirikare umwe nabasa kubana wari kuteretera shonga z'abashumabo agezaho kurenga ico yacu tukora izoba rumwe busiba mu hindu nyine makandi nkanda eze kanisa zonka nente mukaga nente mushanju bakabanza batwara itanu beje batwara enti ibiri mbene hatubaherera kirente moyejigije eno zente mushanju babere barigire kutware ya Henry tugume weno wombisya tuwa musereji nangwa no burisano re buryo musere ndijo konka zukuratini rere mbuzi ya emwe nembuzi nyingi konka mbere ni hanangiriza abantu kugumana ba reportinga batunga reference baba ine records kumanya ngo amatungo gabo gaibirwe
manyisa giso tuine giso witu manyisa hona erosisirine of course na wena abimanya security yaha neza kutinisa abantu munonga iyo ningira ngo ntubasa kwija kugira n'abantu bake tana apo tubaire tutekatekere ebitubaire tutekatekera aha mu meeting yaha organizing committee tubaire tutekatekera abantu kakaga konka hati nindeba ntubasa kwija kugira abantu nango nk'enkumi nkayina aha bo kugira ngo kuba ari kubireba munonga abamwe bakangarana harimo abanyacyaro ngera bari kutina umuntu atina nshobe yakozire acyura ngo babariyo bacekinga atina wenti kumanya kutwakukikora kutwaku shenda abantu tukamanya ngo beje nihangarire ngo ina abantu bagenzi be abari kumukwata ukare abari